Rende Mario de Jesus. Mario mecânico Rotsanaku. Di pinasana hawai kapadin review hanu siya penai pansa wapita tsena kawama ka hema Deus yako di pinagdana kinawai ka wapita lipeto tawama ka hema Deus yako pansa wata Deus ini pansa Deus wata tapinya lipeto ka sai tapia ka no pia sawai ni pakwa ka sanapi hanu siya pika dawa ke hema ka pia ka pansa depin ya ben sari ho komisa apa na pe komi ka tika ka sai padin hanu siya pia tunai kazun tapinya Kristo tena ko amen. Nukchanape panza wama wakazitaga tutsa Deus yako na kuri na kwa tsari kwame wataita wadzikata karinhi pedziketiwe magadunu tohe kwa apizike. Nukchanape Tiago capítulo 1 versículo 22 lidana kani ne Bíblia alikuri kaiti kanakai ka wadzikata kani. Rihi yako tuhe manda. Nukchanape manupe na fa wakwami tsawa oportunidade hema ka Deus yako heti hamuli kwami mitsa kwami hema ka Deus yako. Misa zekanya wadzikatakazuni nukchanapi katsalihi kanaka yishka wahli tsuwama ka wadzikatakani waddihihi likaitika bzulin Tiago hui mahapani katsalihi yakuti nukchanapi lijukuda heko aptihi hui marineni panza lihi pedzukati hani paganakaiti gani hani pa nadana karinako hani pa kaku pedaga harinako lihi pedzukati misa lihi wadzikataka lihi pedzukati nukchanapi katsapada zekanyandalika wakapari hekwapi kwami kalia kaliza waka kwami ka newiki hekwapi jukapeji nyametsa na pinta kapaita na nyametsa kwada wahli padawa nukchana peli hekwapi likadzikata wa newiki nai wawapinta ka juwana kwagat ikatsali helikaiti kali hekwapi nyame kwada pishili pikichinda rapita da pikadena rapita nukchana pe ikatsali likadzikata ka kali hekwapi pisio kapi parata ni pipa na pikniki re pideni kare kametsa padda nyame kadana riuni nyame kwadega nukchana pe metsa nyame tsakadzu kare kazekete ri hani Deus yako nyame tsakadzu likazekete ri Santa Bíblia Jesus Cristo ni ko pia he ko pe nukchana pe kai ki hawa kichinda taka kajo wade kajo na de kar na hawa kichina pe padda he rapita ka pe na zeika na pe riu ke taka na ko da wali utwa kichinda taka nukchana pe kazukete katsa rikazakata pia rikana tem Jesus Cristo lia hikawaria hekoape jukete katsani yu kari wai kari panza hekoape nukchana pe wali tsaha ya kate Jesus Cristo pomete wali tsawama ka wadzakata kadu tsahari zakate kazupia nukchana pe Jesus Cristo ya hikawaria hekoape jukwa kapagada no Atos capítulo 10 versículo 38 rikaite hete Jesus Cristo ya hikazakata machia lia hikadana kopia ikame pia terjadi kali Jesus Kristus nukchana pe zikata kali machada lina hana iki nukchana pe lian hika nai na lian hika liuma na kena pe lian hika lipezo na mawada kanipe hapia na herna leproso naika na izami kape na katukore pe machi pe sana wapinha tapia na iki ya wali pe Jesus Kristus ya wali na wapinha tapia ka pecado mapia que nazami na kaiti pia Deus ka remate kaiti que nanako mas Jesus Cristo no kadana ka iko apin china pe hente lia ka naika lia ka liuma na li pedzukana li kiwata kana hipakana hete li machiata ka sakana no china pe ikatsawatai tali ko kapaka wai kawa Sim Jesus Cristo ima wakapa hape dari kali kaiti pia ki yaga tu hente li zekata sakani ka zwali kaiti ka ikasani kana kai zwali uhane yukina ye maga peko apishku panza pawali pega zunu kaiti ka zwa kadzekata li neki pedzukati wakaiti li neki pedzukati masi nyame ka wakadzekati nyame ka wadzekata ni nukchana pe katsakana kai jika wali uhahe ko apishku pezi wataita ka jo wakari pumtali Jesus wataita ka jo wanyata ka hape dari ka wapedzukani nete wapedzuka na wakchenape 1 Coríntios capítulo 13 versículo 4 até versículo 8 que chega pe Bíblia ni waku dari ko yara na iner taite mete ka panu chenape ko mi ka Paulo dana karina ko ri pedzukati no chenape ri kaite ri dana kan ri pedzukati na ko pada pena yagu tu no kaite wa ri kaite tarawata ka dari pedzukati ri kaite ri na ko ri pedzukati machada ri kani nyame dari sa kametani nyame dari sa padaria nyame dari sa queijo nyame dari sa hiwazakawa nukchanape ikatsahihi pedzuketika Deus ne tedarika
nyamedalitsa kwa nkari wazakawa hwana wiki na inukuchenape paulipe wakinyoada na wapedza kwa kichini wapedza ni padamitsa apapikeritsa wapedza ni pawahiyatsa lipumte yametsa wapedza gani nukuchenape lihi pedzukete Deus na itadali nyamedalitsa kwa nkari wazakawa itaja watakada mejwadalitsa mapadalika dalitsa ka nukuchenape no hensa pia nukuchinda pia nepanza paita pena neiki kazapere neiki machapere kadaliwa likatapia kalika heli pezu pia katima kakapeda pia pezani nukuchenape katsalini Jesus Kristo yomo likaiti kwa walio hetu wataita shipa wane nukuchenape wataitaka wali katsa hwano yoma kape yake Jesus Kristo punto wamhli so wama kawazekata kadzohali de kapezu pia liye makahli liya nikawali wa heko ape jikuli Jesus Kristo metsa noma tsano kaiti wali nukuchenape liye ipezu kati nyametsa wataitaka rawade yani hwane yuki na nyamekada wali liye Deus wakale nyamekata lima wakale jikuli Deus nukuchenape nyametsa wataita wazekata ima liye ipezu kati nukuchenape nyametsa apada kuwa kada kuwaninda kamitani nyametsa kuwa kada li nyametsa li pezukete nukuchena pe kuwa kada mitali ye makada waninda mitawa taitanda mitawa wadenhi ka nyamekada apa kapali liminali nukuchena pe li ipezukete apaita ne wiki kane kazulika ite kapítulo 1 João capítulo 4 versículo 8 likaite Deus ampikete mikawani likai Deus ima Deus ikatsai pezukete kane nukuchena peli ipezukete ne wiki kani hete Deus kali ipezukete kazukete wataitaka ro pezuka na wakichena pe wataitaka ro pezuka na pada wali so wakadaka Deus yema wakale nyamekadali ma wakale nukuchena pe nyamesa wataita wapezuka li wakale hwane wiki na nukuchena pe kazunuka ite kapezu li wadaki li wapinye taki pada dali li wakale nukuchena pe kezwada li mataja watakadali tsama pezuka dali tsizikatake macha kazukete li na hekwa pezuka peji wakapa komeka yakalika manu pedali yakali zima koda nyame kapakapa Deus na kale metsa wali kadana ku Deus wakale nukuchena pe hento wakinyo wapezuka na wakichena pe kazina nukaite kapuzipe apadaliko kazuka yuza tsana na machika naye likutsa nukuchena pe katsa wataita liwana ikalina lihi waminyali nukuchena pe imali pezuka hwa kama chika nape jika yuza tsahwa machi pejika yuza tsahwa pezu hakazulika itika bizo Romanos capítulo 5 versículo 8 Deus pejika liji mali mekaruni waikete kama chika nape jika dana toha nukuchena pe katsalihi pezukete ka Deus na itadali nyametsa inyi wana kada kikapa na newiki kwa newiki na nukuchena pe paulipo wapezu na newiki ipezuka petsa hwa izeketa ka petsa wali macha metsa na yampesi zeketa wali macha nyame wapezuka metsa Jesus Kristo kaite pia nalio nali kazeketa kali ikwema ipezo nalikaite itatana na ku Deus ine ri kaite pe kaite pia ri zeketa kaite machi pishu tsapi pezuka ni pishu tsapi tatakali na ku Deus ine nukuchena pe katsanika na kai wali hwane wiki nai wane kalina ri Jesus Kristo nukuchena pe kwame wataita wazekatakani katsanika na kai dalike wane panza de pinya kwame wataita wazekataka ri ipezukate João capítulo 13 versículo 17 Jesus Kristo kaite pia nalio na hari kazekata kalikazo katima madeuza hia izekatakada kadzoha hima kapizulike nukuchena pe ikatsarihe yakutika wali utsawa maka wazekatakani wali utsawa maka wazekatakani tsutsa wakinyo rihi denhi kati hani padali kapenza nukuchena zekainada li pazekataka pali tsapakinyo akani tsutsa nyame patai pakinyo akamta hani padali pawali tsani nukuchena pe wali utsawa maka wazekatakani tsutsa rishukuda heko apiki we malini nukuchena pe manupe na ha ne hirapitaka penya maka pona hati pezukati manupe na ha yeni petipe na makani pe na ha na nijinai manupe na ha ina madui zominai na makani pe na ha na nijinai manupe na pe dalia pe nai heko apijiku na makani pe na ka neni pepe nukuchena pe neni na neviki zamika pe mawitakai neni na neviki hiu kapewa neni na neviki zamika pe poati neni na neviki madeni kale peritsa neni na neviki rapitaka pe neni na yame pets kwa ishi winhawa nukuchena pe poli pe papia nukuchine pia ne papaite neviki kazite poli pe pidali patsapali male neviki rapitaka ite kwa pe jumetsa pia pishi papime metsa poli pe papia pia igreja liko pitata Deus ine
metsa yame kapima pikicinda tagan yame pima pedzukani yame pima pitakali zalihe lide kali haminyada liane pika itipaza no kicinda no mano kicinda tagapia no kichanape katsanika nakairu wamo wakazikitaka Jesus Kristo ina ima kanaka ikwade kali shurihe kwa pima chakawa kanaka ihaya kape Jesus Kristo pamta no kichanape wama kawanyata kali pedzukete na liuna ne wikinai na taitaka na kapa pedalelinha pega o arrinho de Deus. No que tinha 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Paulo cai tipo na riuna Coríntios, ele pega madari da yaco, ele cai tipo, caso que lima, ele cai tipo o paquete e o paquete gente e pedzokete. Metsana peda dali panah madari da delicata ne ri pedzokete. No que tinha pe nyame kada paga pali pedzokete o arrio. Ha e cai tipo pe hepak Jesus Cristo. Wataita hepak, wataita wakanta, wataita wakazakata Deus yako, wataita wadini ya pilme na kwa kadao. Metsi nyame kadao hali pedzukati nyame tsakwada ko. Nyame tsakwada kalihi hepaka. Nukjanape kadu tsaka rinaku rihi iwa paketi. Wataita wali kalihi wa paketi machada li Jesus Kristo na kwa wataita nukjanape nyame kadao hali pedzukati nyame tsakwada ko. Nukjanape katsanika naka ijua neka kanaka ijua zekataka wa maka jua pedzuka metsa kazina no kaitika bizu watai teka jua pedzuka kanaka iwa kadaka Jesus Kristo yema wakalejo ima kwada katsa Jesus Kristo katsanelita hinda gari pedzuket nukjanapi nyame kada wakadali ma wakalejo nyametsa watai teka jua zekataka nukjanapi no mapa no kaitika kwame watai teka wa pedzuka nukjanapi wali utsawaka wa zekatani nyame wataite wa wapiti takani rihi pedzukati kazo hanu kadawa ne shipa padaha no marini no ikicinda nini wali wapaite pia wali pali wakicinda wali teta kainyoite nete mulinyo maka kani hete risiga zamanda tipali ni pet super nete lia ni ka lima tiketsa hanai ni na ne wiki ke na wejiko ma chiwejiko nukchena pe hete wakada na wakita wa ai tiketsa ne wadali po pekoriko nete wakitaka wakaita lisu kanaka iwa wadeni galipa na nukchenape wali to wadzekatakani nyame wataite wapinti takan hete Deus kicinda tawa hete wadzekatakaripa na wakicinda nukchenape kazuna rihi ipedzukete wali to wadzekatakani wali to wadeni karihi pedzukete hete wadeni kadana kwasa nukchenape hete watsarihe machari machiatakari uhande wikine ima hoitaka watsa waka Deus hitaka watsa wakari uzari machidari hihi hepaka na wama kana kwa kada waka wahliwa wa minsa ete wakachinda kada na pada waruchanape hente katima kwa tswa nyeko nuchanape Tiago capítulo 2 versículo 15 versículo 16 ele cai que Bíblia nanakunaha nyamekata wadzikatani nyamekada wakichinda tanaha hirapitagape nyamekada wadini nukchanape rihi hwepaka nukaitikape dinori yametsa kwada kani ima kwada nyameka wejrutani na herano ne prática kazunya nukaitikape wali kada no mitani wakichinda magic itapetakaite reforma wa taita lidehika metsa yamekalita metsa yamekalimachata wa izamikape kwa wale lima kali hizami médico nyamekada litapete nyamekada limacheta na pado nchanape nyametsa kwa wale kanakai wadzikata kaduna tsakawai hepa kaduna tsakawai ya kape Jesus Kristo ponto wali utsawama ka wadzikata gani wali utsawama ka wadeni kani kadzoha wa ne kapizo nchanape kadzunu kaite kapizo wame itapa walipo wadzikata gani fane wikinai metsa wakaitika zo no nyaminulika tempo por kenan deni kare nukchenape kode kadzo wako pawalipe ima nukchenape ima nahe na yarna ne nyameka prioridade wali naha ne wiki nyameka prioridade wali naha wakchenape metsa kuwaka wa mapari kana kaidali pa wali ukatsaniri wa deni kare katsaniri pikinike re katsaniri viparata ni kadzukati nyame pima pikichinda takana hapadawa nukchenape metsa hoitakada na kwa kare yuzali kazudali nyamekada na kwa kapa wahi waka minsa metsa wa makada na kwa kapa nari na hapadawa hapedali nukaiti nukchenape Deus na ko wahi wataita wakichinda takana nukchenape noma nukaiti kwa nako kazo kwa pia ka
Ikadari katima rin Jesus rin makadana ko rian kadana piyo he kwa pes kwa ke katima tar Jesus kadari wali katsari kapaga na hari ni pe lima chata kana naza na ma chiper rin he ipuat rin kwa mkawa ka nete katima ka rin Jesus nukjanape wakapagada na kunia numan no wazaka ka rin kazaka hete panza de pinyano kaiti ka wali kwa mpia ka Jesus Kristo kaiti ka nari na likazaka takare likinyi wakada na ko lideni ka rin milagre likinyi wakada na naha manupedari harapokuriko neto wakapagada na kulikaiti ni evangelho liknugchanape likaiti ni rin Jesus Kristo nario ya naiha riak ikenhewana riak Jesus Kristo como chupa likaiti pia Jesus Kristo nario na likazaka takare nakinhewa kazukada na goliak na rin na ko wa minyari ya metsa wali ka barate ya metsa wali kinhewa dati metsa wali uliki na zamaita kupene na 5 tigi pão likaiti na kaiti na likazaka takare nukchanape como chupa Jesus Kristo kaiti na ima Jesus Kristo yuma ka hwa newiki na hwa likazaka takare waneka na nakunaha padawa hwa ka ritai te kichinda takanaha wa kichenape we makadana to he ko apes metsa no henza piano kichinda piatsa piano kichidwa olipe wagadana ko wahi ka penso wa panariko wa wagadana ko wali wadana ko hawada wa meza na ko watatakadana ko Deus ine como watataka banzo Deus no apis machada lina ko rin nya wada pianda no hawa no mo apis machada no tatataka pine pikadaka junai hawa na nya me pertesio nukchanape come lima ko ri yakote Jesus Kristo na ri pianari kazakatari kaiti na ri ya nai hawa ri hete hwane iki wadi wa kapuko come wadi wa kapuwa kaiti Deus pianai hawa na ne iki me na kwa ko Deus nukchanape Deus yuma ka ideni ka wanake te hwane wiki na ihwali ni pe he kwa pe jikuperi wataita ka roita ka naza ri ze kainada ri ikadaka dan rapita ka na wa kichenape rinaki te ri wakapi rinaki te ri piparata ni rinaki te ri pinhawa da piano kichinda manupe wali hwane iki pensa no kichenape wa magada na wa kichinda ta na pada wa mawaga na ri temitiki nukchanape metsa numa no kaiti ka wali upadenis awatsa pikete mdari he kwa pi Jesus Kristo no ka wali watsa nukchanape pikete me pega na negócio na neki litatauts rimana na kwamza wakapania São Mateus capítulo 25 entre versículo 40 e 41 likaiti kada na kunario ikapakawali pia mazajone kan ikapakawali pia no zami mautakai ikenhewa kan na ite bidado na tatai na lizajo wa minyari ko wamekawali pia wadin pishikazu kadari wali pia kasidin katnario na super sa heti no rio ke deni nukchanape wa makadana ko wakichinda taka wakichinda nyama wataita wa karisu ritimi nyama wataita wa karisu wakamitsa ni machi dari mitsa nyama imakwada wadin kadana kuno ndi kazudari nukchanape na mazakani kanu wadin ka diushini nyama tsamtano wadin karisu ni wakichinda nukchanape kanaka ifa newikenai wa makawane kalina Jesus Kristo wakadari mo wakare hente riada heko lipomtotse wama wadzikatakani kanaka i wadzikatakani nukchanape kanaka i nukzikatakani hoi kichinta hindi yako primeiro linyo kanurio hente nukzenita shoni hanu kicanape rin semana we marineni kata semana santa wakapaga dana kokome ka Jesus ikadaka kawai ketewa ne wikinai linyo karolizo matewa piatsa ka pia no kichinta no atsa kanaka i wakadaka ka nai ketena wa kicanape wataite wahiata na kapa come Deus e pedzuka come Deus e pedzuka sapadenes Deus e abençoe hani patsa hani kicanape watata Deus ni panza Deus watata pinyo he makadzamu na pia pika da wari rinhe e pedzuka te wakares pima wakares pia wa menali Jesus Kristo hente pika da wadzekata kanika zonha pedzeka takapedzu pia ri pedzuka ti pia makadana ko he ko pia nikadana ko he ko pia sawaine wa kwamitsana hani kicanape pia abençoe ho kazon tatapinye Kristo e pitana ko amen.